салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагии шумо бахайр бошад. имрӯз бозам қарор дорам дар магазини Гулия дӯстони азиз шарфҳо аксияи грандиоз нишидаганд. Маечни бамбук, маечни органза духтаракои хушрӯ иё ҳамаш расветка дора. Аксия кати 20 сомон шуда бовар мекунед духтаракои хушрӯ. ира бинед духтаро рангош хе бисёрай. И органзара рангоша духтаро то анамҷоя қариб 10-15 ранг дора. Ё 50-60 сомон будан дӯстони азиз. Ҳозир 20 сомон шудагай. Ана ин бамбук маечни дӯстони азиз ирам 20 сомон. Баъд духтаракои хушрӯ ана ирам. Иша маечни нигоҳ ин бамбук маечни иш бамбуки ам хе маечни абични ёрам беҳад хушрӯ инра 20 сомон кардем бовар мекунем. Нархи шок. Магазини чӣ ном доштем бахшиш? Магазини Гули духтаро дар сари видео гуфтем номшона 11 дарвоза 3 магазине. Ай тарафи чиро бозор шишаги магазине. Хулоса нем ё ҳамаш 20 сомон успет кине духтаракои хушрӯ. Ҳар рӯз хеле аксия нест дар бозори Корвон. Ай сета боло духтаракои хушрӯ яъне сета мехарен 60 сомон баъд доставкатон рой мекунад. Доставкашон пулакия духтаро. Бинен аҷоибот фасон. Ки 20 сомон дар хели шарфи органза мете ҳеҷ ка бовар кинен. Вообще светошон не обычный ба. Маечни монам хушрӯ духтаракои на. Рабинен 20 сомоне бе пул бовар кунен. Ана шоку мана шок дӯстони азиз и шарфора хушрӯгиша бинен нархошон мегум то на 70-80 не ин нархои пешинашон бод нархи ҳозира аксия кати 30 сомон ира бинен духтарако гирбишин лазер маечни аби ва и пауки бде бо гирбишини пауки ин лазер и расветкош дени ҷая ина бинен ма расветкош духтарако марҳамат биёе ва и 30 сомон шуда я ира бинен духтаро амбре ҳами 30 сомона бешхе ё 30 сомона паҷон ҳозир рангоша нишон метем ия да охир нишон метем духтаро рангоша лазерам расветкош ҳаст ина дӯстони азиз ира бинен 30 сомон иш чӣ материалае ласам 30 сомон карде 70-80 ба хотири ҳами одамое ки бисёр гуфтам ба хотири ҳаваи мози 30 сомони кадаги дӯстони азиз грандиозни акция леон боша иш и пахтаги леон духтарако барои ҳоҷиёна калона ина духтаро расветкошон 30 сомони ҳама ина миён духтарако нигоҳ кунен ина маечни амбре духтаро аксияи грандиозни ба дар ҷои Гулия 11 дарвоза 3 магазини шаги ина леон 30 сомон ина миё ҳамаш 30 сомон шуда ира бинен духтарако дер намонед марҳамат заказ кунед доставка дора 70-80 сомон ба айсета зиёд доставка рой мекунад дӯстони азиз марҳамат паҳм будая иққа паҳмай дӯстони азиз нигоҳ кунен ҳама ина миё 30 сомон шок цена бовар кунен бозам шок дӯстони азиз нигоҳ кунен шарфҳо 150 сомонай туй пӯшак вечерни бигирем амира 50 сомон кадем мешухе 150 сомон ба 50 сомон кадагем ина нигоҳ кунен сер сангаки хушрӯай и бо рангоша намеген духтаро як дунё ранг дора неми ҳамаш рангои неми 50 сомон ки 150 сомон ба дӯстони азиз и чӣ ном дора ягон фамилия ин надора маечни тиар буда дӯстони азиз шарфи новинка 120 сомон нагем бо яки ҳамақа нархай не арзиша дора 50 сомон кадагем ина нигоҳ кунед духтаро ман нарх монда наметонистам ира 50 сомон буда духтарако материалш маечни хеле давонакай беҳад хушрӯ ба рангош ҳаст дӯстони азиз ина бинен рангош ҳаст беҳад фасонак 50 сомон шок цена бовар кунед духтаро бо чӣ модела ин моделшам навая паукия материалш хушрӯак ирам 50 сомон кадаги шам 50 сомон бешхе чӣ барқа нарх навро арзон кадем 50-60 фоиз фуровардем ина дидем дӯстони азиз 50 сомон ба хотири патичко кабути осмони дора коричневи дора розови дора як нӯранг дора хулоса ҳама ина меёра аксиони 50 сомон кадаган бозори Корвон тарафи тило бозор 11 дарвоза мағозаи Гулия дӯстони азиз нашоди доставка мекунед дар WhatsApp Гулия дар рӯи экран ҳастай нависен ина бинен шарфа хушрӯгиша духтаро нархои ҳайрон кунанда духтарои хушрӯ румолои фасон овардаи Гули бигем Гулия бигем ҳар душам як хела ё 80-90 сомон буд аксия кати чанд сом шудаги 50 сомон кадагем зенипек пахтаги духтарако и фирма зенипека я ина зенипека пахтаги бо нависаги бисёрия пахтаги дар гуфтан мекунем пахтаги пеш гирбишин авор доштем ма тобистона сезон ина пахтаги як 50 сомон 50 сомон бо рангош аст рангоша нишон метем дӯстони азиз ира бинен хушрӯ чай рангош ҳамаш хушрӯ духтаро нигоҳ куненда доставка ҳам доранд духтаро бе доставка намешавад
این عجایبات فسان نشاطی دستافکا میتونن در واتساپی گلی نویسن بازار کاروان 11 دروازه از طرف چلو بازار اختراع سیوم مغازه شگی دوستان عزیز این مغازه گلی تمام نمود شرف رومالا را دارن میتونین در واتساپشون سکرین کنین روی کنین اینجا سیستما یک دنیا نمود دخترکو یا پیش ابزار چای دخترو بعد میدونین چی دوستان عزیز بیژوتری هم دارن بیژوتری که سیاه نمیشون عجایبات خوشروان اینا ببینید دخترا تمام نمود شرف رومالا باور کنید اینجا میایین پختگی گفتی بگا پو سینتتیکای توریای چیزی که بفورتون 101 نمود دخترکای خوشرو درآمدگاه 11 با دوستان عزیز مغازه شگی سیوم مغازین 11 دروازه از بود دخترکای برگه مگرم برم رو نشون نیل اسام هست دخترکا به یه برگه برم نشون چیمون برای سراغ بسیار زمان نفهمه این اینجا دخترکا خوشرو 11 دروازه دیدی بکنین دروازه اینجا میشود هم خمیون دست راست راز میدرن حساب میکنه سیوم مغازه میشه جای نمایان دخترکای خوشرو چون که گفتم چیزی که ویدیو کردیم دست شرف رومال ایست از زیاد گیرین دستافکتون روی میکنن دخترکو مقصد امو 20 سیسمشون ایست از زیاد روی میکنن 50 سمتون ایست از زیاد به فکر ما نه زاجیمچه پاجیمچه هم مچ دور نمیاره دیگه کنه نوار کنم 20 سیسم 50 سم نمیشرفو خیلی بود اجازه 100 نمون دیگه اگر واتساپ دک کانکریت خریدار باشن سکرین کنین یا یکی نویسن زکاستون هم خیلی روی میکنن